Ake ngikhulumise indzaba yengwenyama nembuso welive laseSwatini. Ngiconfirm as prophet lengasethula nga-2021. Emoyeni emehlo ami avulekile mina Prophet Zoe. Ngaboniswa umbuso waseSwatini uyindzaba lenze kakhulu lengaqangeki lemile isembo ithi kanti njalo iphinze ibe netinqaqabutane letihlabako iphinze ibe nematshe lahlumako kuyavakala. Noko ngidakuchaza ngalenye lemalanga lokho khona lapho futhi ngaphinze ngaboniswa lo mbuso waseSwatini usihlahla lesikhulu lesinemthundi sihlahla lesinqonge sayawushaya etule ezulwini sinemthundi lobanzako umthundi kodwa saside tithelo. Moya ke wakhuluma kimi wathi umbuso waseSwatini ungumbuso lonekuthula noma ke lopholile kodwa inkinga yawo ude tithelo awutheli awusi fruitful esiveni kuyavakala. Ngiso ke sikhalo lesaba khona etafuleni laNkulunkulu ngaze ngakhuluma ngathi imali yengwenyama bhuza 10 libhalwe ukuthi food first lijahasisu wathi moya kimi ngule challenge lanayo ke ingwenyama Mswati yekuthi ilethe inhlala kahle esiveni ngoba food first lijahasisu wathi moya kimi na ungembulela ingwenyama challenge yekuthi itransforme lesihlahla lesingatheli leside tithelo isende sibe sihlahla lesinetithelo sihlahla lesithelako ngalokuvakalako ine challenge yekutransforma lo mbuso iwende ube ngumbuso lo fruitful lokhicitako ukhicite lesive wathi moya kimi uma ingwenyama itakwenda lokho ngayibona emoyeni emehlo avulekile ngayibona icwebetela njengeligolide wathi moya kimi uma itasitransforma lesihlahla ingwenyama qobo lwayo itawuqwebetela njengeligolide losho ukuthi itawuthandzeka esiveni lo mbuso utawucina kakhulu uthi moya nawe ichaza lento phela ingwe idla ngemabala ngalesikhathi ingwenyama isebentela lesive ikhipita lesive siyithanza kakhulu lokho kwenta ukuthi lo mbuso bese uqina kakhulu kuyavakala wathi moya kude umuntu lotawucitha umbuso weMaswati ingwenyama itati icithela wona lo mbuso ngekuthi iyekele lesihlahla singatheli siqhubeke nje sibe ngumthundi wathi batawuthula bonke ingaba silence bonke labakhalayo kodwa uNkulunkulu uqobo utawuvusa ematshe akhulume kuyavakala. So la sesikhona khona sila ethenini ingwenyama ayikafulfili lokhu lengakukhuluma ngumoya ukuthi ayitransforme lesihlahla isende sibe sihlahla lesithelako khona yona qobo lwayo itawuqwebetela njengeligolide indzaba ke isele nengwenyama kuyavakala ilapho nje lendzaba Maswati amahle moya wakhuluma kimi ukuthi uma ingwenyama ingakwenda lokho itawuqwebetela njengeligolide kodwa ke isala lapho ke nako lokuyishayako ke ingwenyama lesihlahla solo kuze kwenamuhla asitheli losho ukuthi ingwenyama ke itati icithela wona lo mbuso ngekuyekelela lesihlahla sente njani singatheli sembulo lesi lesakhulunywa ngumoya ngikumoya amen.